public hearing na banta ka menteri leshka hydroelectric project kebala penlong banta ka sengij peutrik benabasan arzat paulai hasnong batau East Center Hills Meghalaya kalong ka kampala na giwe pat ki public hearing namar lakhang ye ki patba banlech shakani ka public hearing kirang ba nongkit kam ka ilaka lakadong kila banyau halor kani ka jingle ki bor sarkar bat kila yathu ba ki patba ki bawan kumba sabusan tali ki kali kila pelaj ya ka por ba kodor jengki ban lech shakani ka public hearing ban ya sngap bat sneu thu ayu ki nongkren ki kran henrei pause kalong pa mar khongpong haswaban poi shakani ka jaka ba panlong ya kani ka hearing ki patba na ki pratali ki shnong ki ba hap hapo ka elaka bat ki patba ani ki weipat ki shnong ba marjan ki la sha khang lenti ha ki pulet bat ha ki katto ka ningut ki brew ki balate ya ki dur khmat da ki janjong ki nong kit kam jong ka elaka ki la persyang ban karpat ya ki pulet ban sha ya ki patba ban lech ka public hearing hanrei la sha ban lech tang ya ki bakran katba ya ki patba nong shong shnong ka elaka la ka dong la khang persya ba kimbet ban lech sha ka te ka public hearing. Ini first time dah jam ni. Yo bi iu desnya iu em go sur go em go jing kulmar ide ya go permit neki kita senang maybe. Ini em. I go main point to em skill apa sar kerja kamu lihat ini. Ini dia yang i terus senang ngau. Iu di kuat ikulan. The main point to ila hari po kata 10 kilometer tangwa iba main clear ila kata affected area. Kita tahu main point. Tapi the rest kita ada ye view lah. Memang khang itu nong kelam. Betul lah salah dik. Memang khang sih. Bodoh sih kan baik ba. Untuk kur rumah. Kani ka mongga kar just trailer mah ke film nasit kedet. Bodoh sih kerbat. Dar hari gino persen bisi lengut sungut. Kewi representatif yang senang wadap semit udah ulai. Rak dikot wadap MC ini dap semit sudisi. Dia udah dap semit. Anung lagi. Orang Islam juga hak sudah sebut yang bundam dah. Apa kita merundam kiri oleh ini? Saya ki beruang ni. Ki beruang kelam saya, ki nong kelam. Kinong kelam dah kelam. Representatif yang kita mau ites oleh. Ites dia buang dah. Ini representatif board village an ilaka. Kilap lain. Ini mau ngumlai dah. Representatif. Untuk baik dah. Kinong kelam hap lah. Baik dah saya. Ba ano perbi arto awam bi so to bi kini to first time jia kami dah orang public hearing public to minta pai ba dah kajing to notification ang ka pensiau lagi jong kajing siau yang pi ada ni sia yo ora sedeli o iklam menteri to kani tertib ni daw ma dar per ita i yuri da arjok pau gi juri ing sirta ro pau gi jangan jan sen sima aku daw yang hun gam ni lai jia sekaman ya i lai dang i giwa to klam tapi yang ini kayu kubur royok sebab ini mah. Dah gitu atau uklam. Tapi yang ini jura suci pada poin ni semat. Mana kan ini berusaha karo kelam nampak okey. Siap ya sah. Jet itu berusaha lah. Memang kerja. Kari bila kau bikin bocor pang di pelai lah. Kari. Boleh sah. Itu mungkin ada penyu ini wah. Dia nang. Kut nang kelam ni. Kut nang. Oh ya nang sih. Nang. Induk dia kami ni. So di sini tu ni. Larang lagi. Ini enggak mana warna ring dia mi nu kita dah kita senang dah jet LK jet begitu bina kelam voice yang tinggi nang kelam mot hetai remote teman ke voice yang senang kami remote buat yang kira lah ini tu yang batau yang ini remote tu biasa nang kelam yo bi itu stage le itu baik ba em gigar em le
Para lain kami bonia ni pos itu. Nah, ini itu. Dia bahasa mero. Hai, senang lah. Senang ke? Sekateri senang. Lah. Ki weh senang poi no sini bro. Sekateri senang lah. Ki poi sini. Plus ni te pai yong keri em do seden sing ba la him kok yong em brande arak lai spat. Hei, dia lagi lai him kok. Lah, pulung bila. Mẹ chứ nó kìm nỉ Kelam apa baik? Keri orang sedih. Gini pas barang dia dibuli mulai bro. Mulai duki sekateri cenong, cenong. Itu dia udah jiat cenong kat tu kat ni bro. Macam amsong fair ke. Dong nak sedang liwan nak bro. Bau yang macam ni lah boy Islam de yang tengah. Yang mana dia ke mai jai joran ni bro dia ke. Liwan de. Kampung lah kata kayaknya itu. Tujuan. Man kampung kata kayaknya kata siapa ni kata. Nang kelam dekat. Ma. Rasa. Mayin kita ki beruci sepangun dalam kelam dalam. Itu pi. Beli dia toy pai ba kamte siapa di baru itu nang. Nang itu. Hei nang apa? Yang mana ya pun are teman ya mi kita rumah mulai dah pak ini kelam. Ma. Mana yang kunong. Ini betul lah dengik tu. Kita kakam kucing warna ini sedang temu balik api kita garing meeting. Paya mana puih ni yoi. Mari kumpung lek kami ni tet. Yoi kasih temu sarkar yang di sini. Sak luan ini. Tak betul juga. Siapa ni yang lihat?